animaliños. Sí. Hay porquiños por allí también. Hay animaliños grandes por allí. Que son amigos. Bueno, mirad. Imos chamar o meco a ver que nos dios, a ver si viñemos ben ou non, vale? A ver. Cantos animais hai por aquí. Agora os nenos e nenas de sexto van revisar e comprobar se obedientes postes ao anterior sinal. A ver. Qué pasada la careta está de búho, ¿eh? Bueno, vale. A ver se sigue falando meco, a ver que nos di, a ver. Escoitade. Os animaliños serán premiados cun fermoso agasallo. Un forte aplauso recibirán polo seu gran afán. A ver se nos di algo máis. A ver. Mañá xoves a natureza representaremos. Podemos vir de verde, cuberto de flores ou cubertos con follas de outono. Así que xa sabedes, nenos e nenas de Belesar. Eu comezo do camiño aos que veñan de natureza vou premiar. ¡Que viva o